Ko god se bori sa čudovištima, neka pazi da pritom i sam ne postane čudovište. A kad dugo gledaš u ponor, ponor također gleda u tebe. Da li je Nietzsche gleda u ponor? Da bismo odgovorili na to pitanje, potrebno je čuti njegovo vlastito svjedočanstvo. U dijelu Ljudsko, suviše ljudsko on piše: I ja sam silazio u podzemlje kao Odisej i onamo ću još često silaziti i nisam žrtvovao samo ovnove da bih mogao govoriti sa mrtvima, nego nisam poštedio ni vlastitu krv. Ovo nije puki književni citat, već ispovijest. Čudovišta protiv kojih se borio bili su temelji zapadnjačke civilizacije, kršćanski moral, vjera u apsolutnu istinu, cjelokupna filozofska tradicija. Njegov silazak u podzemlje je bio herojski pothvat da se uroni u tamu gdje ti ideali žive, kako bi im otkrio korijenje i razotkrio njihovo pravo porijeklo. To je ponor ljudske psihologije, povijesti potisnute volje za moć i racionalnosti. To nije bio pasivan čin promatranja, već aktivan, agresivni napad na sve što smatramo svetim. Zašto Nietzsche koristi figuru Odiseja, a ne drugog mitološkog junaka? Naprimjer, Orfej je isto tako silazio u ponor. Ali on se gubi, jer gubi sve kad pogleda unatrag. Odisej je drugačiji. On poziva sjene da progovore i sluša ih i onda se vraća. To je misao koju Nietzsche želi da slijedi. Hrabrost da se ostane priseban u tami, da se vidi istina i da se vrati. Podzemlje nije samo mit, to su naše navike, idoli i iluzije. Sići znači otkriti kako su nastali i čemu služe i kada su se stvorili. To podzemlje ima i psihičku dubinu, podrum straha, zavisti, resentimana i asketskog ideala, čudovišta koje nas mame da govorimo njihovim glasom. Odisejeva hrabrost je bistra izdržljivost, ostati pri svijesti u tami, uzeti što treba i odmah se vratiti. Odisej je majstor lukave inteligencije i maske. Nietzsche je pisac s maskama, kroz aforizme, preraspodjelu glasova, dijalozima sa sjenama. Odisej je zato arhetip umnog snalaženja, poetika koja odgovara Nietzscheovoj umjetnosti rasporeda perspektiva. Ipak njegova borba je totalna i nemilosrdna. Kad kaže žrtvovao sam ovnove, to znači da je oborio sve oltare. Oborio je Boga, moral, istinu, čak i samopoštovanje čovečanstva, kako bi razgovarao s mrtvima, odnosno kako bi ispitao temelje naše kulture i svijesti. Ali tu ne staje. Piše da nije poštedio ni vlastitu krv. To nije samo retorička slika, nego cjelina. Istinito mišljenje traži živce, moral i životne ožiljke. Nietzsche je uložio ravnotežu, sreću, prijateljstvo, zdravlje. On je bio čovjek koji je želio biti plamen i žrtva u isto vrijeme. Ovdje već vidimo nagovješte opasnosti. Metoda je asketična i može postati prekomjerna. Ipak on u toj tami
silaženja u podzemlje nije bio sam. Otkriva da su ga pratila 4 para mislilaca. Epikur i Montaigne, Goethe i Spinoza, Platon i Rousseau, Pascal i Schopenhauer. Ovo nisu samo puke knjiške reference. Oni su bili njegov unutarnji sud, njegov mehanizam zaštite. Kroz ovaj unutarnji dijalog ovi mislioci su ga učili da se ne izgubi u vlastitim mitovima. Epikur i Montaigne su spojili u mjeru i spokoj tijela i jezika. Učili su ga jednostavnosti, da istina počinje u tome što osjećamo i kako govorimo. Njihova ironična skromnost ga je podsjećala da ne smije postati ohol. Goethe i Spinoza pokazivali su mu širu sliku, jer je sve to dio jedinstvene prirode. Njihov vedar pogled na svijet isiljivao je gorčinu i učio ga prihvaćanju stvarnosti. Svijet je jedan, vedar u svojoj imanentnosti i nema mjesta za zlopamćenje ni za osvetu. Platon i Rousseau upozoravali su ga na opasnost idealizacije. Dobro je željeti bolji poredak, ali loše je nasilno prekrivati stvarnost zamišljenim savršenstvom. Oni su pokazivali kako ljepota neke ideje može navesti čovjeka da nasilno preoblikuje stvarnost, što često završi loše. Pascal i Schopenhauer su ga podsjećali na nelagodu i bol, koji je također dio istine. Razumijevanje ima svoju cjelinu, a to je često duboka tjeskoba, jer istina zna boljeti i ponekad se plaća velikom tišinom i bolom. Ova osmorica nisu bila tu da se slože međusobno, upravo suprotno. Njihov sukob mišljenja u njegovoj glavi je stvarao zdravu napetost, sprečavajući ga da postane fanatičar svoje ideje. Oni su mu bili na neki način put za povratak iz ponora, stalni podsjetnik da stane, da preispita i vrati mjeru prije nego što se borba pretvori u preobražaj, u ono protiv čega je krenuo. Na kraju tog mučnog puta Nietzsche iznosi tužnu i dirljivu molbu. Neka mi živi oproste, ako mi se katkad ukažu kao sjene, tako bijedni i tmurni, tako nemirni i tako žedni života, dok mi se oni drugi tada čine tako živi, kao da se sada, nakon smrti, više nikada ne bi mogao zamoriti životom. Ali ono što vrijedi jest vječna živost. Što mari vječni život ili ikakav život? Ovo je izuzetno moćan i tužan završetak. Nakon što je prošao kroz pakao samopoznaje i kritike svega što je ljudima sveto, Nietzsche se osjeća otuđenim od živih. Živi su oni koji još uvijek žive u lažnim sigurnostima, površnosti i nepropitanim životima. Oni mu se čine kao sjene, jer je on vidio ono što oni ne mogu ni zamisliti. Razotkrivenu, surovu stvarnost, bez boje i iluzija. Molba za oprost nije licemjerna, već priznanje da će njegova istina uvijek biti uznemirujuća i da će zbog nje uvijek biti usamljen. Ovaj citat nije samo referenca na klasiku, već autobiografska ispovijest koja objašnjava cijeli Nietzscheov filozofski metod. On je bio heroj koji je samoinicijativno otišao u pakao
žrtvujući sve što je imao, i javne idole i vlastiti duševni mir, kako bi ispod ruševina pronašao put prema istinskom životu. Rezultat te nemilosrdne iskrenosti je bila bolna otuđenost od sjena običnih života, ali i jedna vrsta besmrtnosti u koju je vjerovao. Besmrtnost mislilaca čije su oči nisu bojale gledati u ponor. Da li je on sam postao čudovište? Da li je ponor pogledao u njega? Nije postao čudovište u konvencionalnom smislu tog zla, ali na jedan dublji način jeste. Jer onaj tko tako duboko uđe u dekonstrukciju ljudskog rizikuje da izgubi uporište u onom što čini ljudsko iskustvo podnošljivim. Povjerenje, zajedništvo, jednostavnu sreću, čak i vlastiti razum. Nietzsche je završio kao Zaratustra u svojoj glavi, kao bespomoćno tijelo u stvarnom svijetu, kao vrsta čudovišta vlastite usamljenosti i genijalnosti. A da li je ponor pogledao u njega? Apsolutno da. Ovo je najdoslovnija i najtužnija istina. Nietzsche nije samo pogledao u ponor ljudske izdržljivosti, ponor se uselio u njega. Ono što je istraživao, iracionalnost, volja za moć, tama, ludilo, postala je njegova stvarnost. Prema svjedočenju suvremenika, njegovi dugi, surovi jecevi na kraju života nisu bila metafora. Oni su bili glasovi ponora koji su izlazili iz njega. Jer ponor više nije bio pasivan. On je počeo aktivno prodirati njega. Godine provedena u samostalnom istraživanju ljudske tame, u dekonstrukciji svih sigurnosti, morale su ostaviti trag. Tako ga je ponor pobjedio. Kako ga je ponor pobjedio? Ako promatramo njegovu vremensku crtu života od recimo 1878. Ljudsko suviše ljudsko, u kojem on objavljuje ovaj proročki citat o siloskovu ponora, od 1883. do 5. piše Zaratustru, djelo ekstatičkog nadljudskog prosvjetljenja, ali i duboke izolacije. Nakon toga od 86. do 88. ubrzano piše genijalne, ali sve oštrija djela s one strane dobra i zla, genealogiju morala. Tada raste njegov osjećaj proganjanja i grandioznosti, da bi došli do 3. januara 1889. kad doživljava konačni kolaps u Torinu. Jer se Nietzsche urušava u potpunu duševnu tamu iz koje se nikad neće oporaviti. A što je onda bilo potrebno da ga ponor ne proguta? Što je bilo potrebno da izađe, da se živ izađe iz borbe sa tamom? Odgovor leži u onome što je Nietzsche dugo držao, a onda ga je izgubio. Potrebna je mjera, jasan govor i odmjereno srce i korak bez žurbe. Onda je potrebna ironija, da se nasmijemo sebi samima. Ona spušta patos i vraća dah. Ironija je sposobnost da se nasmiješ sebi i svom vlastitom zanosu. Ritam je silazak i povratak, gdje podzemlje ne postaje, gdje je podzemlje metoda, a ne mjesto. Potrebne su stvaralačke moći, most natrag u svijet kroz riječ i formu i najvažnije, pluralni sud onih 8 kojih međusobno suzbijaju svaki ekstrem. Sve to je vješto Nietzsche koordinirao od 78. do 86. Čuo je mjeru Epikura, ironiju Montaigna, vedrinu Spinoze i snagu Goethea. Nietzsche je
tu nit održavao zategnutim, ali mu postepeno popuštaju najprije ritam i mjera, zatim pluralnost glasova i ponor dobiva prednost. Do sredine 80-ih, znači od 1878. do 86. on uglavnom sluša taj svoj unutarnji sud. U fazi pisanja ljudskog, odviše ljudskog, zore, vesele nauke i s one strane dobra i zla, prisutna su Epikurova mjera, Montaigneova ironija, Spinoziva mirnoća, Goetheova stvaralačka moć. I on pazi da se ne pretvori u proroka bez korektiva. To je period slobodnog duha. On je pluralan, sumnjičav, samokritičan. Taj tribunal njegov djeluje kao kočnica i uže za povratak. Od kraja 80-ih korektiv slabi. Naime, u genealogiji morala koju je napisao 1887. još drži oštrinu, ali kontroliranu analizu. Tornado pisanja nastupa 1888. kada piše Sumrak idola, slučaj Wagner, Antikrista, Ecce Homo, Nietzsche protiv Wagnera. I tada ton postaje jednoglasniji, grčevitije, polemičan, samo mitologizirajući, jer spominje i Dioniza i Raspetog. Sud osmorice sve rijeđe se čuje kao stvarne suce i češće ih preuzima jedan preglasni glas. To je trenutak kad dugo gledanje u ponor počinje da uzvraća pogledom. Polemika se zgušnjava u monolog a mjera i ironijska distanca kroz Montaignea i Epikura se povlače pred vizionarskim zanosom. Tako da u tom tornadu 1888. vidi se polako klizanje ravnoteže. Samoća je postala prevelika, tempo pisanja je prebrz, simboličke figure poput Bioniza preuzele su scenu, a unutarnji sud je utihnuo. Ironija i mjera su se povukla, ritam je povratka oslabio, stvaralačka moć je prešla u samo mitologizaciju. Tada je pogled u ponor postao predug i ponor je konačno uzvratio pogled. On je znao što mu je štit, osmorica pomenutih filozofa, i dugo je nosio taj štit, ali nije uvijek mogao ostati pred njihovim sudem. Pred sam kolaps u Turinu u januaru 1889. sud je barem u tekstualnoj gesti gotovo utihnuo. Borba se pretvorila u predug pogled, a ponor je uzvratio. 11 godina nakon što je napisao riječi o čudovištima i ponoru, Nietzsche je postao živa ilustracija vlastite filozofije. A onaj koji je žrtvovao sebe samog da bi razgovarao sa mrtvima, i sam je postao sjena. Onaj koji je hrabro gledao u ponor, na kraju je postao taj ponor. Tijelo bez uma, prazna ljuska iz koje su se ponekad čuli krici, kao zvuci ponora koji ga je progutao, kao čovjeka koji se usudio zaroniti u njega. Njegova refleksija da se živi pojavljuju kao sjene postala je njegova trajna stvarnost. Bio je zarobljen u vlastitom podzemlju, a mi, koji danas čitamo njegove knjige, jesmo te sjene s kojima on, ironijom sudbine, još uvijek razgovara. Hvala vam na pažnji i gledanju.